bajne tyare khutama ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटों माँ छम छमा पायल घुंघरू बजने त्यारे खुटमा ताकि इस एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को हम लोग थोड़ा कम कर सकें। World Environment Day is a global event aimed at raising awareness and encouraging action for the protection of environment. Tiring doin na ngajogi zamling gi khori numolan sungti chugora ti sungti shuge gumje to dia ta khanjel lana ngarang zo cha sha na ani tanda shungde main be chokban chinda ta NGO mangbu jingyam do ani ta di chera khalo nyam to chede ni ngajogi khari dalin te gor lana ta phö nang la bini ani phö nang gi ta khori du bini pe khe chembo re la ra ngajo phö gi khori do cha shana ta pe shana mixer gi changbo do cha shana ta tanda Dharamsala nation do ina dizo mangbu ji the teacher kunjogi ngajogi Tibet gi diwola ta Japan chair da khesi phö de meo China ani Asia lungba mangbu ji meo chawo re la ni di dali min ta di ro chawo thanda ro cha sana phö nang la ani ngajogi ge gyana gi phö gi toshi tang da tang shi me pesha na ngajogi phö nang lye pe ani jokpa mangbu ji kunjo ta saja khronjo saja ni saja ta ngajogi chongsep ni ta khala nomes ni ta mala dil city tangora tinje into ngazu phegi ta suggest odi chik torshi chik tangor ti mase ngazu danda James roina churak roina mangbush gyagor ta inya thanda gyada gyashi me khunsu gi tha thanda digi dangla ani thanda khunsu gi chashi shi ta tyo shimba yora di ta digi bini ngazu gi chik khari hagul na ta di mi mangbuchi da semje mangbuch tinje la ani kange shi re samgut